Jatelo mawuok e kaunti ma Bomet ochiwo siem mager ne joriemb nyamburko kanyakla kod weg nyamburko kuom ting'o ji mokalo tong' kendo rem luwo chike mag apaya, gino mosekelo tho e bura pacho ka. Kotelne gi gavana ma Bomet Hilary Barchok giwacho ni atamalo 90 mag masira mag apaya ikelo kod chochni mag dhano koting'o riembo e ng'we airititi kod rem luwo chike mag apaya. Barchok mane oten kod Senator ma Bomet Hilary Sigei, jaod bura ma Sotik Francis Sigei, jatend migawo mar apeyni kod wuoth Davis Chirchir kaachiel kod komanda mar obila e kaunti no Edward Imbwanga loso e kinde mane gidhi tero mos margi ne anyuola manyocha olalo ji 15 mane owito ngimagi e masira mar apaya ngeso mokalo e alwora ma Chepkudkei e apaya ma Kaplong kochimo Kericho. 7 casualties wale walikuwa wameaga, Kapkatek 7, Tenwek 1, hao ndio walikuwa wameaga. Na kuna wale wa gari zile zilikuwa wala hawakuwa wamekuwa identified. Kaplong tulikuwa ni watu 4, Kapkatet 3. Kwa hivyo lori ilikuwa na watu 4 na ile gari ndogo ikawa na watu 4 pia, na gari ile ya Nissan ilikuwa na watu 20. Over 90% ya ajali ambayo tunapata kwa barabara is contributed majorly by our indisciplined drivers and road users. So please don't overspeed, tusikujwe na kuendesha gari, don't overload. Tumekuambia jambo la kwanza hapa ni barabara ambayo nyepamba sana. Ukielekea Sotik kutoka bridge ya Mugeni, barabara ni narrow. Na waziri amesema kwamba atachukua jukumu ya kuangalia kwamba barabara hizo zimepanuliwa. Ya pili, tumeuliza waziri, barabara hii ya Kaplong hapa center hii, watu wale ambao walijenga hapa